And is a see another make say Ghana no abeda no refuse dump. Ghana abeda may be a two baller egu every say. Enra anybody needs inside his the president John Dramani Mahama. America president deport amount for deport criminals efinimemu ako. Mahama and ako agreement say obeji wo mu. Awe yibi modin ka kra nipa 14 aba Ghana ha. Na eno no ana Twene Jonas abe clash with Mahama say adentina. Criminals ya America president say pay wo mu no dey ba 70 a Mahama say obeji wo mu. Twene say won tiase. It obege Canadian pa a kire Mahama. Aha Penyah block media. Mess one say any day. Obe like video no da ma subscribe button. Samba click notification and connect latest update. Samba tell why you dey mama. E wo comment section. Mess one so baso. No wa che do for so enya bi ahwe. Etibeka ya gonja enye gunyiri ekuro gunyiri. Soda tuna kalba omuntu kwa na eba ye no. Gunyira asase. Asase say enuru container. Say me want to create so wardrobe ni size. Say wardrobe ni se ho no mo asase a wardrobe no kra cover no. Gunyiri land no mo ko ho no enuru wardrobe ni size. Because of I don't know who to know. Anywhere when you bakuma ama emu 13,000 people Ghana akora refugees. Ewo you know Cote d'Ivoire mountain so Ghana for akora refugees ewo Cote d'Ivoire mountain so as at now Minister for Foreign Affairs Honorable Okuzeto Ablakwa onka ho hwe onko ho ponko asere ngo wesere ne mampo esiko o meka hwe o kuromu ha onka hwe oda say onka hwe eno akina Mahama ye press conference oka o address issue ni kakra ka kran no head and kan ko kan ko dipu bia na buza enra e the pop up on the internet say Mahama Ghana president his excellency the president John Dramani Mahama America president deportee enkofuko bi efra America asase so I say supposedly no omu ya criminals and America president e deport to efri hono na o pe o man ya ye say o beje sa nkofi Ghana ye di hwanu akoduru hono mo ese ye beji wo mo ama asas now no emu 14 Muhammadin kaji 14 first batch 14 abeduru Ghana asase we so what I say emu 14 abeduru hono mo ama ebi gusu a o ebeba say mu enkofo na America president deport wo mo his excellency as obechi wo mo atna Ghana no abedan refi abedan ball so di obi mpena wo tugu no ere na ye pe ti Ghana abedan ball so obeje miwa Ghana for crowd and refugees akodi Cote d'Ivoire yehu de omo kwan de omo faso see ye go fo maba see ye dey yehu ye ka eno na bo ye citizens akoda na ye obi maso ye twa o mabo ne ehwanimu obi deporting ne manfo no ye see ye beji o Ghana ehwanimu de ensoma ye entokwa enfrefre de kokko ehwanimu eno ana twene se woni Mahama enya adwere se Mahama yi mistake ko jisa criminals we na America president deport okojo Ghana hanum de ne papa emma twene abayi kana adwere unka no kra nchen se hey masa de wo ye no ebema Ghana kura no omumpa ye party ni bio aden no magimi ukrom ni tani aboa ono no ni krom tokwa 20 na kronum no ono adwane akotena Cote d'Ivoire aden na wo police wo soja amne ko kira aboro nye mo fasa sika no ko stop ntafo mo an rodu mo mesin kogu nsawam nipa no omugu prison ombe da kokum nipa na fe krom wo fo nkotena mo krom na peace madabi outside gentility home crime me be yen hwehwani mu se meje criminals a Trump deport omo rapists any criminals a Trump deport omo no omo de meje omo ba mimi kromfo no de meja ima ayifo obokofo mu aku omo na mabeye hwehwani mu san kwase asem na nya adwuma ne monka nche dwoma ma wagimi too much mane mekeka nkwase asem e media no so bio say we are ready to receive all the deportees from USA uni twasre wate uni twasre dwoma wasia Ghana uni anam tafo kayayofo no mugu bridge ase uni anam tafo kayayofo no omu firi ukrom bole bamboy ho ebegu bridge ase won kan watimi asi dan de o matenam na watam yesika de akohwe foreigner a wono Trump deport no odi ye nkwase ade wo ho ebeje onsam se wo so wagimia entafo no akofo ade transfer 8 years wantimi amoa wo waba no obebua wo opeu obebua ukromfo no enti kwase wo se ska na kan kosi fact ai banglo e wo kuma ase ne nkan se kaya yofo mo metenam free
Fakosi Banglo na fabuom na kaya for no na koto abama anya kwase mpanyin criminal ye deport no America no onyo na beto abama na magimi dodo enti suanyansa unim na agefo yi na bitina ga na ho abra ntafo ne bre omu entimi ntena omu kuro mama dwane ko ayi Africa su gu Ghana animase se Ghana nye safe eye war country sisi a ye nyina yegu Africa because ye kuro no ntokwa ekoso nya asem ketwa. And if you don't use the national resources to save Ghanaians, tiny or Ghana ni so free wa boko where dagati where dagumba where sisala where Ghana ni, that person comes first before foreigner Trump will deport no. Se Mahama wa hu ne sa NDC fo nkwase afo ma hu ne sa memeni mbewu NDC fo agimi fo ekuro mu di machi ameda dom so mu to abama mo boysi omukura matimi abia adwuma amomo dabi enti ha sika be na ade ko sponsor foreigner na ofiri Trump deport no de ko sponsor na betena Ghana wo. What money are you going to sponsor them with? Aden majimi sa bibini memen tibibini ase omini ne ntia wa jimi wo honto wo se me ko fa load aba be gume ho so hwe alatafo yi o ma be Ghana fo nyuma nyina eye. Apart from some Ghana for marketing in our market center, but be able to be alatani, so Ghana constitution says that alatani to me may be a store Ghana. And be any woman quiet to say America, Ghana need me macroma may be a company. This a one cracker. Yes, I chewa deport to Ghana, the alatani from Obedru Yano Aquaje store Cantamanto, Obedru Yano Agesto Circle. No mama pam Ghana for no free no mum Okoka no mabe was a kayaku. Alatani and so ye nananom achichiri kuro kama aden NDC mo say bibia ever coach you say I always blame you for telling us to vote for NDC me am blame me and me no kre ever coach you kan okre nyami shaw me am anu me ho na me jidoma amadi na I thought say wa be man panyini dan wa learning from the mistakes and this time no obe try up to normal in order to fix the nation. Now I didn't know say Oba for the selfish reason. To say Oba be we are black voter mani nuya or mani nuya no mo excavator sensu and I know say kura no I for no frame port for no harbor for no enzem rebi omu nkomu wi am for am fire omu no custom for no frame omu say excavator nko Ibrahim Mahama de aba e bro 1000 na Ibrahim Mahama de excavator 1000 ba ni nyina duty free o be yin free o or the excavator na koye den or the koye illegal mining. Ibrahim Mahama the excavator more than 1,000 custom for na catch them. O yin free duty free ni nua ban na ni nua na woso nti. O yin free dia no de koye or the Bama boys no. NDC 4 boys mo fancy nsu. Enti so say enti custom ni catch them no say wa hyper wa me akoto abama nkwasiafo yi de omo be ye oman no. Enti the same way amema eto abama omo no. Sa na me ba be monitor omu jimi a meme yaku omo fi ase because this time no ye meso so obi aso so enti excavator nko a Ibrahim Mahama nko a edeba now no omo se first excavator or say the excavator 647 excavator has been have been additional 600 at the port awaiting clearance anti excavators omu release anti your mama na yawe onim ni nyina se ni nua Ibrahim Mahama on boni amudi o man na sa na de en manya film anti your mama emeka nkwasi asem bi we the nation president emefa o Jimmy metran say obi ti TikTok emasa low no na o kasa na enye wo da o be track no ana obi ti Facebook ana Instagram obi ti social media na o kasa na ne kasa na o kana nko favor o be track no don't stay that low me Jimmy sa emme o de mamu so asoma national security for Jimmy for no say ye nko chi akura bi o ti ba bi say woni ni krom kwanya tutu na wo meye ana wasia ye democracy na ebu o man your friend Kamima minka bi se ma Jimmy a your friend constitution JJ na Troy mo founder of NDC no na Troy was you bia o right say o criticize abanya obu o man everybody including akra ya won ne enti woni obi nya adwene a you don't have right say obe threaten say obe abeche no
what I say enti saa Jimmy keka no jo mama nkotra ba bi nka bi o na wo yes wo ye kwasia unim the meaning of presidency no so what I say ana saa enkwasia keka say ye ba ba je foreigners no enkoka bi o ye nyi obia we Ghana wa bra ntafo no omo adwana firi Ghana ho ene yenko saa sika na ye de beje foreigners yemfa nkoko divu nkofa ntafo no a omo adwana firi boko ene tamale ene boga akogu kodivu omo sresri sika no yenkofa omo megu Ghana ne yempa adwuma ne yemfa omo nye omo na ebekoje Ghana maaye omo ene omo na abre ama oman no ene omo ye unua Ibrahim Mahama ene Mahama no mabusuamfo entidie ntina mudi mu kromfo abro ede ntia na wo beje foreign na unim no wiase da a wo ye criminal Trump deport na wo ya nka Trump mpen wa America wo ye nipa papa meme ye nipa papa yi what is Trump aka me wasem da anopa yi wo hia me da bia me ne netimantemu wo home omu nyina nsem mfiri a na ano ne baboy kura hu me BMW obigina twitwa pictures o se ope bi ato ntinyame ya adoma obetobi ana obisa me kwaya mfaso enyae ana mchense me koma me omo order me pre-order from Germany what I say ntime me ye nipa papa yi Trump ne me ni asem ba omo ye criminals omo kum nipa omo ye rapists omo chese omo kontokwa omo twitwitu omo numwi omo ye nkwase ade omo ye gay omo diom trum omo na Trump achichi omo deport omo enu nti sankofo no oji omo begu Ghana abra wa ukromfo ntafo nkwasiafo no untime moa omo how tani oye nipa te sede asantini ye nipa oye nipa te sede nkran ye nipa eye mo politicians ya na ma omo ne self esteem mo na mo ba mo tutu omo bad omo nso ntafo no so mabusuamfo na aye ma ewo parliament from abamba be su besi udwo mama kwase ampanyini so enti senye se mo jimi anka mo ba ye mo hunyansa si factory ensi tamale ana boko ana wa emfama omo no munya bibi nye enyase majimi a nka unua wa agroma ye ni nyawo da bi mo nko am ye selfish mo na ma ne ye bom din ne ye bom abaso na mo nuanom ntafo ne bre tani ne ho mobro oba no so kaya yo kumase ne nkrane ya tia no nso ne wofa ne te parliament ehye ne wofa wa wie sika wo dan ewo dan wo wiase nyina ne wofa obi ne wofa te parliament na ne krum fo obre dwomama okwasia obe mampanyini oni atames moko opposition me drive car from Tachimai ebefa wanchi ko bole eko bamboy efa abanda ukrom kwan nyina tutu kwasia mpanyini this time waye mampanyini no ukrom kwan ka koye niye kwasia ukrom kufu obeye mampanyini oye ni krom kwan nyina saa na kufu ado kwasia obeye mampanyini oye ni krom kwan ka koye ukrom kwan ye jimefo Bakuchi I say Mahama want to go for the deportations because of US money they will give them. And no US money now they will give you no. A temporary money. So many brisika too much. A temporary money. The entire US you know. All man with scarcity deportation say deportations you know criminals no they omo bro no. Omo ba be damage you no. So omo ya wana nipa ben no ya se me say me wa akura di machina akura ne ya ade ntinam di akura ne be kwa komo obi say eje no na zaji skaka ho because of say ade ne nya nti enu ntina me di scare ma say gi nipa no anti criminals no mo okuro mu ano omo na Trump deport omo nyina ba Africa ho no enti se wo so beje omo a omo oji omo ma ba be kunzu ukromfo entina di ufi asem omo enti o akuje to abra kwa no nka nche no se America ana Russia ana China de bomb kotu obi krom na wonim no ode ne kwase akobo defense ema criminals na okokabia mema obi akowo ne sikan akunu mo nka nche okuje to abra kwa because enya wo jimi nti na Israel na America be ja bomb ato Ghana be ku Ghana fo kwase a hu fin wanko kom masem na ayren muko jimi wo Washington anya na ne visa Ghana ni first no je visa utime ba America 300 times a year and Ghana ni je visa oba America ba ko no anu ntime mabio and Ghana ni ko pe visa I am fama no because of only Kevin Taylor Jimmy for mu ko gu Washington
and I am ma MPP ni we American citizen visa man nko Ghana and I'm ko Jimmy ni abandemo because the oye bi abroni be respond mama for example Gaddafi kuku no de no ko bo ka to kuno Obama and my kuku no the same way na Trump betima me abeku John Mahama sana Israel man panyin betima me abeku John Mahama enu nti ehu nya say obi woni enemy a okokwaji enemy ne so a mame ma o clear example Israel na nya omone Iranian no say Iran na won tokwa na omone Palestine na won tokwa nti omo ko ntokwa no na Iranian for de omo baji mo be support Palestine for no ekowie say Trump ko ja bomb gu Iranian for no krum blast omo nuclear program na de ntia because someone di omo ko sia hunyansa tena mba bi no man ko ka Palestine for ntokwa ni bi no mti mba bi anka hwana ka Trump de bomb be ko ntu be yesa na Israel for na be ka che Trump ze sia no ai katafo ye bomb wo Ghana na Trump abeja bomb agu so kwen kwa won hu ne meche no because the same thing on Israel for no ko ka che Trump ze oh Palestine for no omo ama ye Iranian for ye bomb wo Iranian ama Palestine for ndị abeku Israel for entimacho say Israel no America pe o masem no matter what o madwen om say ho na Yesu ye wo no Yesu firi ho enti America be defend yom enti say Israel ko attack kuro bi a enkoka bi because onko a ujimi wano keke wo be kasasa na afei na abeyi problem ama o man ni nyina wo fi mo ko abrochi a mo te private jet me no ansem ko but Ghana ni no kopa visa mu mi adwuma ma no Ghana ho okopa visa no obedu abrochi na bra bae kama watimi ahwe na busua na mako jimia na ya band Ghana see ma Ghana ni bi entu kwan because of mano stop people omunsugu Ghana omu ntimi mi adwuma ma mo diskani nyina esom twe sami jamfidi ni nyina totofi ama na hyewfo won enti mesramo se manya jimi na man kama no antum na mo kokasa biwa akujeto abra kwa memo obi awo physical yaku me trete wo physical twinyo na trete obi antime nkasa me na me ka kirewo because me da meti se Trump e ka se oh see strike Ghana because I almost support Ghana for support Qatar na support ya me ko Trump wo fi akoka chen say ma wo aifo no US military for any aifo no FBI for no nkonkochi akwa nkuku no ye ono mum na e proto against Israel enya Ghana for nyina entima mo mfa bombu bia nkoto yekuro no because yekuro no bombu ntumu kura no kuro no enko ba bia na omu beba be ja bombu abeto yeso enti semwan mfa ma kwase di ufi asem entokwa enye joko enye joke broni no mene na da sori anopetro nwumre ono onim se oh we ya be kumi ni panti next time no nyame ya adoma obesa kira Yesu besisa ndabi wo be kumi ni nipa obeba be kumi na we ya wadwen se wota nipa okokun ni nipa na so nso be kun se be ya next time ne mabe save enu ntina Osama bin Laden ba bi o hye biom kokun no Saddam Hussein kokun no enti so obi ni obi kun tokwa okujeto abra kwa odwan enkoka bi kwasia enkoka bi kwasie enkoka bi na wonim nyansa nka bokofo nkwasiafo yi omu bokofo omu nuru 200 po kama stop omu ntokwa no bokofo nkwasiafo yi montimi stop ntokwa wo ukrom ntokwa untimi stop yi wosime koka obi international country ntokwa na mekoka bi kwasia mama mu kankan NDC MPP tena so 8 years ntafue no mo ne na mo bokofo no mo bakumase ko bada bi o manku bia on bankra ene o motimi bakumase daylight broad daylight be community power mo sizongo be community power alaba ko free intimi nche ba kukura bi ko yo hono kwase na jimi enti me ya na me da me mansion ma me relax me ya na ma da kakra na me bed bia no me da no the latest iPhone about iPhone 17 Pro Max almost me mejibi ntimi ko je me dia me ti ano a me twa them why Apple for na frame me boss phone about ye na beji o ne yem family ofia na am smonton boase ti the bremia and am ya me ko je a whichever way
me twa kyerɛ mo unboxing what I say obviously fine job and do me yes scanning me unit to say bibini odwan me nya hwe on say there be one say there wo wagimi a odwene ma ho no me dwene invest me investor to say me say me be do America me nya scan man fa nko send your ba to say there mo magimi a to say afram plan kwase ampanyin nya scan odi na akoma afra ne na busuamfo di tua nkwase aka anko wie hwe me sika ni nyina me nya na me dey iron me dey akoto investment enti ebia me nya 20% return mfa say me bia $1 million na me akoto na me nya 20% returns kra eno nko aye $200,000 enti madano na me sika ye adwuma ma me nya nkwase adwuma enti me da okwa na sika na basa me nya hwe enti me sika ni me nkoye obi adwuma ofui me hu se me na mabonten na me na madwuma bi ma company no me wo shares wom na me monitor keke what I say na me na me own na me ko keke me nya hwe I just buy company I employ supervisor na supervisor na employ manager na manager na employ workers agum and the profit in the bar na ma yibi di atuo moka na ma keep the account I survive on profit wasia who said despite ye adwuma da skani bia nya adwuma what I say skani unit to say bibini o bi hiani na no at sa America bibini ye kwase yi me beto no ha hwe Kevin Taylor ma meto no anya not dem ma adwo ma boy na eto aduane mani di and so say me only mansions after mansions after mansion me beto no ha me only cars after cars after cars luxury cars edientia because we Jimmy America no wa be so da koye adwuma na benya sika mfa won so watena ha chewu wan koye adwuma unya kapre wana bia agiska enti hunyansa ko agiska na be save sika no na fa wura income producing asset na wada na sika na ba na wudidi I don't think I'm a politician be entome no because what I say I got my own money masa me I ever Gucci Gaddafi was let Akufo-Addo rest with insult since he's in opposition. Akufo-Addo dey see how money din be cry because your mama who say Akufo-Addo cry is far better than your NDC for she say Akufo-Addo cry is far better. Akufo-Addo time one na etimi kum nipa rough you know Jimmy Mahama Jimmy na Mahama na mu president mu I etimi threat say me the IP address backtrack you obi aba beche no na your mama opa kochi obi we oba no mema obi kidnap oba baako na wa hwese ebe yoda se wo kwa kochi obi ba sa nipa na akochi no no maame wo papa ukochi obi ba mema obi so ache oba baako ba na ni ti se ai bosom no meni ba bi onam ba bi okobobo ba bi a odi agro nyina mema obi so kidnap boy ne ya hwe se ebe yoda the same way wa kidnap obi ba no sa na memo obi kidnap nso ba na ya hwese be yoda kwasia ni ya hwese nso ebe yoda aden we Jimmy sa Jimmy stupid man obisi FBI will deport him kwasia omo ba be ped of your mama mum na achino because we criminal what you say your mama mum no FBI for nya no mbechi because we criminal na high minister foreign minister say onye dey on attack Israel me say omni US wo ally enti se obeka omo aka America enti okuje tabla kwa no wana oye adwuma ma oye adwuma ma Mahama enti se udi Israel for atema indirectly udi America for atem enti FBI for Mahama no ba beren abe penaku no nyame because omo enemy one common enemy what I say me catch you say nkramofo no omo omani ato China for ni North Korea so America obi ani wiase obetimi omo because America state back no population do so che Russia ni nyina and state back omo do so che Korea for ni nyina enti say nkofo we mo no mkasa omo ba so a easy job omo soja for gu China ho no omo obi o Korea omo obi o Ghana mpo the whole world country be omo US military go enti omo no omo pese omo ba so a omo hia say omo na free America abawo eno anso mama command ma US military e wo Ghana no aba Mahama so direct no mama neighbor to say US military e wo Cote d'Ivoire US military e wo Burkina omo nyina atiagu Ghana no ma be nutrition no enti sankofo omo no yemfo omo ni agro ti omo ni obi won tokwa a ukoto support omo animi ayedan Jimmy won woni ameche no
Anti me FBI for this room, bet me a bit Jimmy man, so me criminal. I make genuine income. Your mama me dinner tem I'm was answer. And I mean dinner tem because of a crumb for me money we are we me money we are she me say Ghana Bauxite Limited. Ninya Ibrahim Mahama dia when we are man your mama ni we are man. Sa ankwasi adwuma no enko so bio ewa ha. Se omu wi bibia your mama ye be sie oni ni nua no. Me ka no kra kire me ya be ku no me ka no physical wa say me ma Ghana fo na ku no omu nwa hwe omu beko ti said yakufo adum ko nsapan no ade na akufo adum anko wia black voter no because omu nim so omu ntimi wia saa na mu ntimi meka se na ya ton black voter $100 million ama Ibrahim Mahama sankwasi asem ne yentie entimu ko opposition o manya japade e beka ho same way sam ai mo akufo adum nkofo no wiawia Achimota forest no what is obi asidan wa Achimota forest yakwa akwaji because e omanya japade saa na black voter ni omanya japade mu wia ye beji se ye hwe na mbejimi a yebekum mu wu amsama enelumba wi enye na yesi odobroni di estate no ba akwa ama rent a wodidi hun wadi ase odobroni ne lumba ne sama betimi akaze odobroni no ma me mama mfa me manhyi we nkoma han na me manhyi we me dia mama busia panyina na me dia mama nua ba se ono na enkotrem da bi saman wawu entimi kunjo mama ni Ibrahim mama me nyame na me ba Ghana be kunu no ase mama go ahead ke Ghana fo na be kuna ma no ombe ye adwuma no because omu nyina ape oman ni ye enti ba akofo ekromfo na obewi oman na esije gya no kwan no kwa asemando enti eno ase mama go ahead nam the time atoso ni akuma ama ni nua Ibrahim mama omu ni wiase a wan na eko wia black voter ni bio na fe black voter ni sika ye de abehwe nyanka ne ahiafo no dan say ye de be ma dwoma ni na busuafo nko anom de ahan private de atoto private jet asiwo na esiwo kwa na oman ne bre na anwumre na kwase mpanyini bi wo horo ho na private jet siwo na enkura eti enua so wo school dem na si teacher ni yentua ne ka yenya choko mfa nkyere nkura de na kwase mpanyini dwoma wia black voter na mani nua Ibrahim Mahama nkwasiafo mo ye nipa chen ho amo na saa no motena Ghana na over 30 million people ni atena na nipa mienu pe awia omanya japade na omo na benefit omo ni omabusia na oman ni nyina ye bre se ne ye nse kire wadwe mame e wo conversation aha Penyah block media